Sebenarnya nyen gini gelur-gelur coba nang orang nyen pang benar pan ngomong nih. Sing kenal ban minjem gelas. Sing. Gelas subah Gustin caine. Dut, Gali, Gusten cai nih gitu yo. Gusten cai nih. Oh, nyen dut. Nya ngaden, diucang lah Gusti. Ane nyengkeng jaga di Kediri Raja. Wadah, nih betul. Ane mau maling cendeng sekan gong Oh, ini ibi dah beli. Oh, Sidang uruk ane kene angkar sidang uruk. Uko kene melajah nyengkeng angkar hilang cendeng ini maling. Yo maling beli. Oh, ngawak kan cai. Maksudnya yang kene. Gelas subah Gustin caine ane nyengkeng jaga Kediri Raja. Dut, Beli. kene buat dut. Ane nuruk bungut di selesannya. Oh, nih nguruk bungut cie. Menurut. Oh, bungut cie kan uruk-uruk kan nih ya yo. Sintain. Coba tekonan dut. Cang nyelak deh. Ngawak kan cai. Saya ngaku. Sabat kan ras. Oh, tadi sabar lah cie. Weh, si enyak kemplongan sejak kurang neng kawange. Bawa biasa mau madu beli. Mau madu kengkeng jauh. Saya kurang mau madu beli. Mau madu? Oh. Siro sama. Ngene. Gelas subah Gustin caine ane nguruk bungut di selesannya. Bungut nyen kan huruf. Cai bo. Ih. Atah. Tuh ngasar-ngasar gini dut. Nak bede dah beli. Oh, kok bungut cara ki huruf dut. Makin numun. Pang bener tiang ban matur niki siro niki. Gelas subah Gusti pati mati. Wah, nih bodot. Ane bagus piye? Oh, mau medi dah beli. Mau medi. Apa jenang mau medi? Orang piye? Nawa gitu. Enggak beli. Lah kok kan itu oyong. Oh. Dado nya be. Duo nya be. Podan. Oh, bin dadong ne bensin, dadong ne bensin gitu. Ah, nak ura-ura dah beli. Liu saja lah yang lambe. Oh. Mangkin lu mau. Yang lah. Ye. Ada. Pesu stres dut. Kengkeng. Op dan semprot perlu kopet kan. Semprot beli. Beten nak semprot beli beten. Sero kan mau beli. Oh, mau bodot. Oh bungut di semprot di serangan pada. Padah. Bungut disemprot kan itu. Dan Gusti Pate niki. Ya benar. Dut. Semua ngawa ci bungut ci. Dan Gusti Pate nih. Pate niki. Ya benar. Maaf eh. Ya maaf, ci. Nyen maaf. Sorry gitu dan pok. Sorry teh. Sorry. Biyen jangan sorry deh. Makin numun makin. Jakti nih dan Gusti Pate mati. Jakti. Ada, Dut. Dari sini, ingke sejak kasar-kasar ti maunya. Masuk dawang beli. Karena Gusti Pate nih, Dut. Dan Gusti Pate. Di dia. Siaga nak kecai kelalakar medal. Bah, di dia bos ya goleng semang riki. Bangsa yang ngalun hujan. Bos siaga dia mesti. Dadas menang.Ngsap. Gaduh aja be, keduangsap. Nah, Kelalakar medal, inget nak kata kagum ya. Ayo kan latihan misi sentuh. Dingin sap ya kening. Spontan. Dut cingat ya kening tak kagum tuh. naik ngat. Ingat ci, ci coba kening. Nah, Beling sap. gede yang ini. Gening. Ada kagum. Engem munyi. Suaranya amanis mulia Kadenang sap lah deh. Dut gede kulit. Tuh, keplek. Tuh, plek. Lihat ni kukulnya. belah beli. Ada. Pas kudang tahun sendiri mau gede beli. Liang kopi. Asani rengan
sampun hebat rendang cingan. Oh, laki kosirah wong apa? Makasih ya, Bidot. Jod saja. Nah, ini dah. Dengan beli Gendingan Jawa nih. apa gendong Jawa ini? Yen artian beli Dot. Apa artinya beli? Oh, yen tuh paman aja daduwo. Oh, Ya nak dua saja nih beli. aja sing kena penggelak gitu Dot. Sing kena saja. Cek kantang-kantang gitu. Wes bagus. Didiang pun bocok karo Gusti. Siaga nak kecai kalau latar medal. Weh didiang pun siaga. Sampun ayah. Enggak. Triana pade ngerang so kebusana. Kalau bocok karo Gusti. Mau enak sampai pupuk kalau bocok karo Gusti. Ngeraksuk ikakmu sana. Dorusan ada. Oh, Dot. Ya beli. Gusti jai Gusti. Takon Dot. Didiang. Didiang Gusti. Gelang gelat lah. Yang dijo dalam dia. Yang beten, yang luar, yang samping, yang kanan kiri, oke. Yang dijo kan, oke. Lendi aja kena caya. Ini yang dijo rada dia. Ya, ame kena marawan tadi sabda petala. Kadi apa gelas? Ya rada dia rek sabda petalong ini jadi duang tiban sih. Anu pelajaran itu. Sabtu lalu. Oh, Sebutan dana. sabda dana. Oh, Iya rada dia. Gusti ring beten dana. Mina kali sangwati. Sambuati. Beten dana buati Dot. Sambuati. Dewa nih beli. Dewane. Oh, apa dewane Dot? Sang yang antar bongkol. Sang yang terbongkol. Oh, Iya dana dia palu ngocok kori Gusti ring beten dana. Mina kali sang yang terbongkol palu ngocok kori Gusti. Ya benar. Nah ini. Timar gelembri Timar kuranda. Oh, Dot. Iwas gitu. Boy. Kalau andane Dot. yang beli. Modal mesti produk gede Dot. Wih, modal dah saya beli. Gitu mau maciri. Maciri. Dane. Sekuangan tai. Dane. Makenap perwi. Gitu Dot. Saya beli. Ya, Didiang mesti. ya, ame kena marawan tadi warna kiri. Kadi apa gelas? Nah, ya yang darah didiang mesti yang tengah alas Nah, malu mesti. Aneh mentul, tapi aneh sementul. Gengke masa sih mesti mentol-mentol Dot. Kan ada di tengah alas cereng gumuk kan mentul ya. Mentol. Oh, Oh, iya saya mentol. apa ya itu mesti? Dewane. Oh, dewa nih.
Sekali sang yang mau mesti. Sang yang mau. Yang mau apa tuh, Dut? Sang mau mesti. Mau apa? Macan mesti. Singo. Singo. Oh, singo. Aeng. 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 Ah, aeng. Aing lah. Aeng. Tapi Gusti, Bangun sih, bangun. bangun. Miring belah masalah. Bangun sih, Dut. Bangun. Ah, kairing. Masalah ireng dong metiktok ireng itu. Metiktok ireng cinyan. Soal metiktok upload di Facebook Masakan pucuk Nemang pilpil. Seorang Magelang apa kayak gitu mesti kena itu Badmi beli. just kena sih Bad. Ibu nang ojek. beli bangko bang man ini kene Bad. apa bang Badmi. Oh, tengah ibu nang ojek. Mencen ang tiang mesti. Tengawan nang. tengawan Ada. kene kene Aneh. kene tengawan jari tengah jari apa Biasa kan mana? Nyawa nih. Kemudian Seorang Magelang itu betul Nyong kulit keren Dapatkan diri. Ayo kalau masang sih kene santai deh Badmi beli. mie banget tapi mie mulai nih kita aku kerangannya Si sedang isi mie awal bat orang sih saya pukul sih tau wih sekarang mak lejak tuh asli mak lejak tuh Sang simen ya beli. sekarang mak lejak tuh Pak maros yang bayar kos payas na beli. Kasih iya payas beli. itu aja mau bayar adi dayo yang baru beli orang bayar cep lo ke singa yo Busan sama payas beli. Aduh, sing saya ngomong gitu. kasi ngado wentan kemusan kan kita makin mon kopet spot kopet kan Kopet. oh jadi nak zaman kopet wanci Emang kopet. jak zaman edan kan ini wanci Edan. jak hewan edan Edan. petaro nyang lah Facebook Wah, nyang le Facebook oh petaro. nyang lah Facebook petaro we Kabli bani ngomong itu? wis sinawang ki ado nak ngupload status sukses yang widi este sukses yang widi sukses yang tak suk sukses nyang sukses